Ako ste ikada pokušali da složite Rubikovu kocku, to vam vjerojatno izgleda preteško. Ali stvari mnogo lakše nego što izgleda. Danas ću vam pokazati kako složiti Rubikovu kocku početničkom metodom u 7 jednostavnih koraka. Ako vam nešto ne bude jasno, slobodno me pitajte u komentarima i možete pogledati primjer slaganja na linku u deskripciji videa. Prvo ću vam pokazati notaciju kocke, što je u suštini kako mi zapisujemo ovakve pokrete. Ovo je opcionalno i ne mora da se uči, ali može biti dosta korisno. U nastavku videa ću sve algoritme pisati u notaciji, ali vi samo možete pratiti kako ja radim pokrete, pa tako naučiti. Na svakoj strani imamo normalne pokrete, prim pokrete i duple pokrete. Obični pokreti idu za 90 stepeni u određenu stranu koju morate da naučite, prim pokreti idu za 90 stepeni u suprotnu stranu, a dupli za 180 stepeni. I to nije bitno u koju stranu, pošto je u ovu stranu i u ovu stranu skroz isto na ovoj kocki. Ovo su svi R pokreti. Ovo su svi L pokreti. Ovo su svi U pokreti. Ovo su svi D pokreti. Ovo su svi F pokreti. Ovo su svi B pokreti. Prvo treba da napravimo beli krstić, što znači trebamo složimo sve ove delove, ali oni moraju da se poklapaju sa centrima kocke. Treba da pronađemo delić koji na sebi ima dve boje, ali od kojih je jedna bela. Kada ga pronađemo, gledamo drugu boju i onda trebamo nađemo mjesto gdje treba da ide, znači ovako. Nađemo zeleni centar i onda okrenemo ovako za 180 stepeni. Tako radimo onda za sve delove. Sada, može da se desi ovako jedan slučaj da kada tako uradite, da je onda ovako okrenut. Ako se to desi, uradite samo ovo. I to će se složiti taj deo. I također, ako nađete na neki delić koji nije dole, samo ga ovako izbacite. Znači evo ovaj deo. I dalje radite normalno. Sada ovako okrenite kocku. Prvo ću vas naučiti niz od 4 pokreta koji će vam biti jako koristan u daljem sklapanju kocke. Znači ide ovako. Provežbajte malo to, uradite nekoliko puta. Ok, sada trebamo da nađemo delić od 3 boje, ali tako da je jedna od njih bela. Evo ovdje jedan. I na osnovu te 3 boje trebamo da nađemo odgovarajući centar, odnosno centre kocke. Znači imamo crveni centar, beli centar i plavi centar. I u suštini ovdje treba da ide. Kada nađemo to mjesto gdje treba da ide, samo ponavljamo taj niz pokreta sve dok ne bude složeno. Nije složeno. Još uvijek nije. I sad je složeno. I tako idemo dalje. Znači evo imamo ovaj, on treba da ide ovdje. Ponavljamo. I isprve je bilo složeno. Sad imamo ovaj. Njega ćemo ovako. Nije složen. Nije složen. I sad je složen. I ovaj. I evo ga složen. Ako ovako naiđete na neki delić koji je već ubačen ovako, znači nije gore,
Samo ga sa isti 4 pokreta izbacite ovako i onda radite dalje normalno. Sada smo složili prvi sloj Rubikove kocke. Sada nađemo jedan delić koji na sebi nema žutu boju. Znači, na primjer, ovaj. Vrtimo ovaj gornji sloj sve dok se ne poklapa taj delić sa nekim centrom. I onda imamo dva slučaja. Ako ovaj delić treba da ide ovdje, po ovom drugom boji skontamo, onda trebamo da radimo ovo. I ako treba da ide u desnu stranu, onda radimo ovo. U suštini ta dva trebate da naučite napamet, a također ima još nekoliko slučaja koje može se desiti. Ako se ovako desi da je ovako okrenut, onda samo uradite, držite ga ovako desno i radite desni slučaj. Znači ovako. I onda radite dalje normalno. U suštini može da vam se desi nekako ovakav slučaj gdje nemate ni jedan gore, a nije sve ovdje složeno. To ćete na isti način rešiti, znači samo uzmete neki bilo koji delić koji nije složen i ovako ga sa desnim algoritmom izbacite i onda dalje radite normalno. Sada smo složili drugi sloj Rubikove kocke. Sada trebamo napravimo žuti krstić. Ovdje ćemo koristiti još jedan niz od 6 pokreta. Znači ovako treba. Prvo ovako pomerimo ovu stranicu i onda uradimo onaj od 4 pokreta i radimo. U suštini ovo ćemo koristiti da složimo krstić. Sad se ovo slučajno desilo, ali ćemo proći kroz sve slučajeve koje može da se desi i kako da koristimo taj algoritam ovdje. Znači, prvi slučaj jeste kad imamo ovakvu liniju. Ovakvu liniju imamo. Tu držimo liniju horizontalno i uradimo to. Drugi slučaj jeste kada imamo kao neki L oblik, nešto tako. U suštini njega držimo ovako. Znači ovako ga držimo i ovdje radimo taj algoritam. I onda imamo onaj prethodni slučaj koji je linija, držimo horizontalno i radimo ponovo. I imamo treći slučaj, tačka, odnosno nemamo nijedan ovdje urađen. I ovo ćemo raditi tako što ćemo raditi algoritam taj prvi iz bilo kog ugla. I onda imamo L, ovaj L oblik i o kojem sam već pričao. Znači odavde radimo taj algoritam. I onda imamo liniju i ponovo radimo to. Sada kada ste složili žuti krstić, onda okrećite malo ovu gornju stranu sve dok ne dobijete dva dela koje se poklapaju. Ako dobijete sva 4 dela poklapaju, onda ste preskočili ovaj korak. Sada, može da se desi da su dva složena dela jedan pored drugog i u tom slučaju držite ih ovako i da su ovi rasloženi delovi ovako tu levo i onda radite ovako. I onda možete ovako da okrenete i da se složi ovo. Ako se desi da su ovako jedan naspram drugog ti složeni delovi, onda iz bilo kog ugla uradite onaj prošli algoritam. I onda ćete dobiti ovaj prošli slučaj, ovako malo okrenete i onda njega uradite isto tako. Sada trebamo da namestimo ćoškove tako da su na svom mjestu. To znači da trebamo da imamo žuto, plavo, naranđasti delić između žutog, plavog i naranđastog centra. Znači ovako. Ako bi se kao samo zarotirao ovaj ćošak, onda bi bilo skroz složeno. Sada trebamo da nađemo koliko ima ovih ćoškova.
može biti 4, 1 ili 0. Ako imamo 4 ćoška složena, odnosno na svom mestu, onda ste preskočili ovaj korak, a ako imate 1, onda ga držite ovako, ovdje ide tu desno, znači vidite ove nisu na svom mestu, i uradite ovako. Sada provjerite da li su ostali ćoškovi na svom mestu. Ovaj nije, nije i nije. Tako da onda trebamo da ponovimo taj algoritam. I sada bi trebalo da su svi na svom mestu, znači ovaj na svom mestu, na svom mestu, na svom mestu, na svom mestu. Ima još jedan slučaj koji može da se desi, to jeste da nije nijedan ćošak na svom mestu, znači ovaj nije, nije, nije i nije. U ovom slučaju bilo gde uradite taj algoritam i onda će se negde pojaviti složen ćošak i onda radite kao prošli put. I onda ćete imati sve ćoškove na svom mestu, možda neki iskro složeni. Jedino što preostalo jeste da rotiramo sve ove ćoškove. U ovom koraku budite veoma oprezni jer biste mogli nešto da pogrešite, da morate cijelu kocku iz početka, ali nemojte da se plašite, samo budite oprezni i pratite moje uputstvo kako ovo složiti u suštini. Sada, ovako okrenite kocku. Sada ćemo koristiti onaj niz od 4 pokreta da bismo složili, odnosno rotirali sve ove ćoškove. Znači, nađite neki ćošak ovako, koji nije složen i treba da vam je ovdje desno i u suštini ovako okrećite i radite taj algoritam sve dok ne bude ovaj složen. Znači, ovako. Sad je složen i obratite pažnju da uradite ovaj poslednji pokret. Tu može da vas zezne u suštini i tako idemo dalje na sljedeći ćošak, ali to je bitno da ne idemo sljedeći ćošak ovako što ćemo rotirati, nego ovako što ćemo uraditi ovaj donji potez i tako ćemo da radimo isto. Ovaj pokret bitan. I to je to, složili ste vašu prvu Rubikovu kocku.